Mi amukeriwile eka pulatifomo ya vvob.org.za ya dyondzo. Nkongomiso lowu wu nyika vadyondzisi eka ndlela yo tsarisa. Ku nghena ku tsarisa eka tikhoso ku hetisisa swiavelo na ku landzelerisa nhluvuko hi ndlela leyinene. Ku fikelela khoso ya inthanete, u ta lava xitirhisiwa smartphone, thebuleti, lepitopi kumbe khompyuta. Khoso yi endleriwe ku tirha kahle eka smartphone. Loko ku ri sweswo ntsena leswi u nga na swona. Ku hlanganisa ku fikelela khoso ya inthanete, u lava xitirhisiwa lepitopi ya thebuleti ya smartphone kumbe khompyuta. Khoso yi endleriwe ntirho kahle eka smartphone. Loko sweswo swi ri hinkwaswo leswi u nga na swona. Sungula kumbe login. Pfula burawuzi eka xitirhisiwa xa wena Chrome. Thayipa ku dyondza vvob.org.za eka burawuzi search bar. U fanele ku fikelela pheji leyi langutekaka hi ndlela leyi. Loko u ri mutirhisi lowuntshwa, tinya eka kunupi kumbe button hi ririmi ra xidyahlampfi hi ri i button ya ku tsarisa. Loko se u ri na akhawunti kumbe mutirhisi loyi a nga kona, tinya kumbe tshikilela eka ku nghena kumbe login. Tsarisa kumbe nghena eka pulatifomo. Akhawunti yo tsarisa. Mutirhisi lowuntshwa u fanele ku tata fomo yo tsarisa, a endla akhawunti kumbe a nghena. Ku nghena. Endzhaku ka ku tumbuluxa akhawunti kumbe mutirhisi loyi a nga kona, u fanele hi ku nghena hi vito ra yena ni mutirhisi na password. Goza leri landzelaka i ku tsarisa eka khoso. Nghena eka xiyenge xa tikhoso hinkwato kutani u languta tikhoso leti nga kona. Kutani tirhisa bari yo lavisisa. Tinya kumbe tshikelela eka khoso leyi u lavaka ku titsarisa eka yona. Goza leri landzelaka i ku titsarisa eka vuxokoxoko bya khoso. Goza leri landzelaka i ku sungula xivutiso. Endzhaku ka ku hundza ku lava vuxokoxoko bya khoso eka kunupi yo sungula khoso, leswi swi ta ku yisa eka swivutiso swo sungula leswi faneleke ku yi teka u nga si sungula timodyulu ta khoso. Goza leri landzelaka i ku sungula xivutiso. Hetisa xivutiso ivi u tikhoma xivutiso xo hetelela. Goza leri landzelaka i ku sungula timodyulu. Modyulu wo sungula. Ku fambisa PLC. Tshikilela kunupi leyi tsariweke click here to start eka modyulu. Eka modyulu leyi ya khoso, u ta lava ku hundza eka leswi kombisiweke no anakanyisisa u nga si ya emahlweni ka modyulu leyi landzelaka. Modyulu leyi yi na tivhidiyo leti nghenisiweke leti nga ha tlangaka kahle eka Google Chrome browser yin'wana. Goza leri landzelaka i ku sungula timodyulu. Loko u teka xiboho xo yimanyana, u tlhela u sungula endzhaku. Nghena ntsena u ya eka tikhoso ta wena ntsena. Ku fikelela xitifiketi xa wena endzhaku ka ku gimeta khoso yin'wana na yin'wana, u kuma xitifiketi naswona u nga fikelela hi ku tikhoma eka thebu ya mina ya switifiketi tanihi laha
swi tikombisiweke ha kona laha hansi. Leswi swi ta xaxameta switifikheti hinkwaswo leswi u nyikiweke swona. Loko u teka xiboho xo kopa xitifikheti, u nga endla tano hi ku tikhoma eka xifaniso xa ku dawuniloda tanihiloko swi kombisiwe ha kona laha hansi. Nseketelo na mpfuneto. Loko u hlangana na timhaka tihi na tihi, endzela senthara ya mpfuneto. U tshikelela eka pheji ra vuhlanganisi, u tata fomo, ivi u tikhoma eka submit inquiry. Inkomu.